Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta kasngi kilong. Ut ubabu kular kong jirem ya ke jingno Shillong ludui ka pela embos. Kaddu yawai peipang ke sorkar ban penroy yagitin khasi bat garo. Pensange ke sorkar ban pendaj vehicle tracking device haki taksi. Ban job ya ke jingpang cancer. Wat jingerap mars ngotut kamet. Bar mentang ini apai siki Khubor ki bakambnya. Ubabu kular khongjirem uwe na kinong hikai ka khasi Jantia Presbyterian Girls Higher Secondary School Shillong ula ut haka sautarik Rymphang ya ka rukom penyat eksamen matrik jong ka Meghalaya Board of School Education MBOS haka bayadei bat ki major subject health education bat computer. Ki kena ki bayale ya ke eksamen matrik hakini artli ki subject ki hapanya kun banyo prapo marks. Kat ba ki kena ki basyem ki subject vocational ki yo lat banya kun tang na kebenta lipo marks. Namar ki la yo lupa sanpo marks na ki practical ba ki la deble. Kani ke jing yo lat ki kena ki basyem vocational subject banya kun tang na kebenta lipo marks klano Shillong hadu kata-kata. Habayanu jor bat ki kena ki basyem ya ki major subject ki habanya kun nakabenta prapo marks. Ubabu kular khongjirem ula kentu ikinong penyat jong ke embos ban pet benya ya kane kerukom penyat kenang baki kena ki bayale ya ke eksam matrik kinamngat haka tarajur ke bano Shillong ludui ke ban khangla diki ban wan syakmat habami ki result matrik. La bat ke ba kham kongsan kadai kane ki jingbu jong ke embos Ijingbu yang kesokan, ia kena subjek kabadai mentah kesni, ka health and physical education, lane ke computer science, kini atli, lagi kena kimsim, ia ka health and physical education, lane ke computer, kidai ban sim optional di om, kidai ban sim no di giveaway subjek, kumki vocational subjek, but kini ki vocational subjek, ki bukan tourism, agriculture, electronic, mo ibun bhag di bangla IV, di don khat art, khat lai tadi gitu. Kane ga dai ki jing ya pher ba ka la Shillong hadu kata-kata. Ibasim ka health education bat computer, ibasim menta ka sni. Kemudian ikna inhab anyala craft marks. Art ga dai intana. Bat kani artho interna kalong ibaro subjek kamlei kata la kalong jingkhen ka science kalong artho marks. Nrei itu pada gibumsim ya ka health education bat computer. Kinha banyala tang lai tho marks. Artho interna to gila ai. Nalor ka artho iyo sa ka practical san tho marks. Mutikna gibasim ya ka vocational subjek. In yo artho interna plus san tho ka practical iyo nhiều full marks là đào nông cái usbun u ai full marks art phêu và sam phêu một cái khna và sim giờ vocational subject thì lại yo alpa nhiều phêu cắt ba cái trong và sim giờ health education but computer pada yo art phêu kin học ya kun pra phêu bat na kan ni pra phêu na mar kin học ban khra kot bro simit bro sisni hadun dapat je kle ru ki khna i kham duna kin numla ban yo sau phêu kan ni ka dei ki jing long Shillong cái những nọ Shillong cái bậc khảo ha mà cái khna và sim những business subject iyo nom ha cái những ai cái marks cắt ba thì bà sim những cái health education but computer pada hidup nom kam ye tali kan ni ka marks cái bang akwa kalong bal dar pi penien kat yang ni ka health education but computer but ke business sing ha penien kat ka marks ten ya ka health education but computer ai computer lang ai practical lang san phang marks nang begini di health education bat ki computer ki nyala no tang sikenta tang lai marks kata kalau ngirengkat i kena baro lani lara pi ai lang begini ki vocational bikin thok lang ken prapo marks ngam menta tang khat we je ki lami lot kau sitang ki bat thok i ka vocational magin hap thok tang sikenta ai lang ken begini ki ai ki bat thok i vocational bikin thok lem prapo marks kum bat thok i ka health education bat computer lara pi ai gumni kalong Shillong kalong on fan kalong kamlong uniform hak jing I marks iyo nong ibasim bukusna
nama kinyo nong ma safau sanfau semat nama hak publik คัดดูยาวายวัดลาดาสันผู้สาวสเนมกิลาเลโนเอนาดูบลายโยเอกเจลาบปูระหากอาร์พวยแต่เด็กกลาลังกอดคัดขันได้สปะเหี่ยวผู้อาร์กจิงสตาร์บัดจิงเชมพังกลารุ่งหากสอร์การเมฆาลายกบลาวันระยากรายบันฮิกายยากิกตีนคาซีบัดการุหากิสกุลไพรมารีจงกเจลาหากจิงชิชากิกตีนคาซีบัดการุลาเดบันฮิกายฮับบารุกิสกุลนาดูไพรมารีฮัดูกกระดันมาตริกKenang bakini arteli kiktin, kin roy kin san, bat kin he kin plung, kat ba nang yat kapor, bat nang telun kisnem. Kijing mentoy kiba bon jat, kin wan, haba ki hinyau trep, kin nang ban kren, bat ban tho hakaktin garu. Kum juru, ki acek kin yo shibun kijing mentoy, haba kin nang ban kren, bat ban tho hakaktin khasi. Kajing mentoy kiba wan ning kong kalong, Kinong hikai khasi bat garo kinyo ban penpriang yakini kiktian arteli hak keleng kiskul jong kani ke Jylla. Kathong jong ka jingwan ke Jylla Meghalaya bakpura kalong ban penroy bat kentiu yakijat benriu ki basyong basa hakani ke Jylla. Hadu menta kipat ba ka Meghalaya kidang syong ha pentha babel hakaba kinong syong snong kimpat sngotu mar keliang iwe pan. Donbok kaktian pareng ka pendap ya kajing teli hapadeng ki balalit skul katba kam syam rung shikinong red bat ki kendong kan shrot jong ki lum hinyau trap bat acik kani karai jong ka sorkar ban hikai ktien khasi bat garo nadu class 1 hadu class 10 ni 12 kan wanra kajing kala bak lebak haka perkhat perdan haki snam ban wan so kani ngala kren haki media hikatu ni ki section yung media ba nakalian kabinet mission snem kala rai ba kaktin karu de man pendung lang hak khasi jantia hadu class 1 bat kaktin khasi bede de man pendung lang syakaru hadu class 1 te ngala ong ngaklem persya iya kata ban tip kaktin is not bad is good berfintip ya Asamis, Bengali, fintip Nepali, panok ijatin kita kama bantip. Ti nilai hang ne hang Meghalaya pat kikaru ngilong para mo ngilong kawe ha kaju kawe ga state. Ti kamden ning kata. Ne jing ka bangala ong hagi katu kaning media kalong ka problem kalong mano ban hikai hak school khasi jantia ya ka tin karu nawan paro ki nong hikai khasi jantia kim nang ban hikai ya karu lani kimtip nama tang bukin nang man keren karu fin hikai kamlong tidak ban long ban hikai di video ban long qualify ke nya tu ti baro ni school jong ni rumdan di weru ban hikai karu wala menta om arjal punde ban hikai karu hangnu ngin unai udai ban agi inong hikai karu bikin hikai school jong ni lumta gini ginong hikai badan menta kimdon i weru lani sikaru rumju kata kadai ga jing kabang himla ban implement ban hikai karu nomar ki khasi inong hikai na khasi jante kim nang karu bat inong hikai na karu kim nang khasi ndai kadon du hang ne ki jing kumba phi atil ngatrai ke jing kwa suka long na menta ban pendung yaktin khasi karu syaga sidu bat hai kata tin rei kumalong menta ngani suya tu fi yaktin khasi te kadai kabla ha kabla ya ka long kum ding ba ngo katba kaktin karu daga burom yaki kemud ka khamduna i kumba kaktin karu hangne kakwa ban yusno lang wat kaktin khasi nama kala ha tin khasi kalau ding ba ding san katba kaktin karu pada ka khamduna daga burom yaki ti i kumba ban ya rengkat wat kaktin khasi kaktin karu kin penyen kat no wat kaktin khasi ti la kalong kumta kandan higi jingma khandiat tin khasi kin haman perkhat ba kinong hikai po NEHU ki expert ki research bayo uneu ding tin khasi bla ha bla ya unpur sa tin karu hau ne ding ba tin raden san snem job tu jengmi ba pur yap no ke ding ba ti yo kalong thik ani tin ke ba pur jengmi tin karu ke ba kham dit do jengmi ka pur ding ba kat ba ding ba au yap no kan fan ra jing ma
ti itu ki expert yang khasi ka khasi authority ki justa hagaleng khasi ki de bang pek bhai Kajing penbena juga sorkar ban pendaj vehicle tracking device habarok ki kali kamai kala penlong ya kaseng kinongnya taxi East Khasi Hills Taxi Welfare Association bat ka all Jantia Commercial Vehicles Association haka sautarik Rymphang banyak keren bat usembut Menteri Rangba ba snya bhalangdhar uba pet ya katanat transport jong ka Jylla. Haka jingkren bat kilat pathai Khubor hadin ka jingya kendu ya uba snya bhalangdhar u presiden jong kiseng nongnya kali kamai ba donbosco jerwa ulaya thu ka sorkar kala rai ban pensange ano ban pendaj vehicle tracking device yaki taksi kamai haka Jylla kan ba yaki weipat ki ba kamai shabar ka Jylla endang ya keren la ki don kamne em ban pendaj yaki tracking device department masing halang thar ila ayangi ka assurance hawi dei ba kajing persa jungi vehicle tracking device ba bala ai notification la ka central government nang the te namar play bangi persa ni kolong ba ka jinglong jingman jungi muta takar kum kamai ka jungi kaya phe baki pin area kum song ka geographically ba ngingi em bak maki em kaya phe kar kum man na dong mangi handi ngilong trai mangi ki kali kamai am chikiwe ki Jylla ki long trai ki agencies te hakju por bangi yaman tahi ni skokman sikadaya ba nagaliang deputy CM la aya ka assurance ka ba 100 out of 100% ba yakini kali ba kamay locally within states lani hapok states pelat no bat yaman tahi nang le ka system bakipat ba bakitra kali kinong kibayasha la banlong la sha ka sila banlong nen la sila banlong yaman ta ka singi tempat la banlong kalong ta namar balik kalong bakaya system te hakju ko por kalong ba ni tracking device kadai bet na konta ka safety jong kinong le nongwan but ka safety jong nong let nongwan hi ka ba ngili kali ba kamay lokali ngila de bu lupa ya yaki pat ba nong song kali buat kunjuru yang iki ba nya kali lokali ngila dan lupa safety nama bangim le jengai kuan nong ta ngidon be tang hapok state lo jong ke habide ba ki we pat ki kali ki ba long interstates ya gitu hi galong ba nginang don apdeng kejing kren maka la banlang benweng lang yaki nani em ne ya kata galong don apdeng kejing kren kampat long 100% ka assurance ka ba ana yang CM te henry ka bala 100% hinta galong baitang ikali ba kamay lokali hapok state te ni snow tanga tahi ni snow ban ai khoblai sikadaya ya ka ba ki balaya sha ya katu ka nadu tu kasngi ba kila penmi notification ba ki kramlit pendat itu tiap lane ki kramlit si hiru ba dia ka kot kasla ibur khan man nang nadu la sa kasngi la man si khan na pendat tiap but nang ni sakmat na sukuntu tu de yak sorkar ba la kuno ba nai warak sibun than ki company ki bana sabar dak ba pin ai subsidy sibun ha ka ba pin krong pa khajana ba kame nangi ki Jylla tang ta hi ki ko ta message ka banga ai ka sorkar ba penuna na ya ki company ki bana sabar wanam krong khajana ngi ki ba ndai ta pi krong khajana ngi ki ba he pi ai subsidy ba he pa ki wei pa kame ha pin krong ta ngi gi dik jai menteri panang elek ban kieu ngim dik jai menteri ba ngila im ha kata ka bangila kiu lupa inang long developing ha brok kilian kan ha ka kamai haka Jylla second Meghalaya Cancer Conclave bala penlong daga State Cancer Society of Meghalaya haka sautarik Rymphang ha vivanta Shillong haka bala shimbenta deki doktor naki distrik ka Jylla ki he sorkar bat kitu ki badan ketiban sumar sukher ya ki nong pang cancer uba wailat miki Shilla menteri kakwat kakhya ulalong ukongsan bat u Dr. Shakil P. Ahmed Chief Secretary ulalong usembut kongsan haka jingkran play yakane ka Jylla uba wailat miki ula kentu ikipat ba banong tieng ni bure yakane ka jingpang hendrei ban tur shakmat ban wat bat ban shim kilat kilenti ban sumar yaka nadu basdang bat marya sngothut haka met kapat
Ulajer bat nyautang ya kilat kilinti baka sorkar kalawanra ban yarap bat sumar ya kibriu ki bangat hakani ke jingpang. Ulaya thu daka baong hari India palat iway pan sanpon riu million ngut kibriu ki ngat haka jingpang cancer man usnem. Ulaong ha Meghalaya ka East Khasi Hills district ka bontam na ka jingdon kibriu ki bayo ya kani ka jingpang. Uba wailat miki ula pelat patba ya kilat kilenti ban yada bat ban sumar ya kajing pang cancer ha Jylla kiba kentup ya ka Meghalaya mission ban yada bat ban lap dang klo ya kani kajing pang cancer screening app kibor ban test ya ka cancer ha keleng ki distrik jong Jylla. Ka Sorkar Meghalaya kalayate soskularu bat ka Grace Cancer Foundation Hyderabad Telangana bante lakam ya ka cancer ha West Khasi Hills district. Unique story, a story shaped by their biology, their culture and their struggle. But while the stories are unique, our response must be united. I stand before you today not just as your minister, but as a fellow citizen, deeply concerned by a shadow that loom over our beautiful hills. We cannot shy away from the hard truth. The national picture is alarming, with over 1.56 million new cases in India annually. But for us in Meghalaya, the alarm bells are ringing louder. Our state stands out, unfortunately, for having one of the highest age-adjusted cancer incident rate in the country. Statistics tell us that for every 1 lakh men, nearly 177 compare to the national average of 100. For women, it is over 96. In districts like East Khasi Hills, the burden is even heavier. These are not just numbers on a spreadsheet. These are our fathers, our mothers, our brothers, and our sisters. We must ask ourselves why. The profile of cancer in Meghalaya is specific. We see a high prevalence of cancer of the oral cavity, esophagus, and hypopharynx. Science tells us these are closely linked to risk factors we can control, such as tobacco and alcohol. But there is a second silent enemy, late detection. Data from NFHS 5 reveal a painful reality. The screening uptake in our state is extremely limited. Only 0.6% of women aged 30 to 49 have been screened for cervical cancer, only 0.5% for breast cancer, and for oral cancer, merely 0.4%. This is the critical gap. It is not a lack of medical knowledge, it is a gap in awareness and hesitation to seek help. To bridge this gap between hesitation and healthcare, the government decided to take the first step. In the last 2 years, we launched a pilot program for cancer screening across the state. We successfully carried out 2,342 screenings. However, this scam revealed a paradox that we must address today. Out of these 1,000 screened, we had 28 cases of early detection. Now, you might ask, Kipat ba kasnong lower balian bernihat kilami ipat ba pan pertasla persya ya kajing penmi lier jaklia ka karkhana Sanar Siam Century Forest kabalabu ikipat ba hakijing babunjat ban ring bensim bat penhiar mensim la suba kani ka karkhana ka trekam klem kajing aibor nagi tenat trekam jaka sorkar Jylla la keno kala kabami na kani ka karkhana kalabu yaki klung ki kena skul ki kentai bat ki temen ki kro ha ki jing ban ring bat penhiar mensim bat ya ka jing ko jing khia ki babun balang ki pat ba ki la khang tala ya ka kherdop jong kani ka karkhana da ka ba maham bandum tre kam shu tar hadu ba ki trai ki penbiang lut ya ki kendon an baro
Kipat ba kila keno ru ya ka Meghalaya State Pollution Board kabala listing ya ka jing ud jongki persya ya ka ni kala air jaklia kabami na kani ka karkhana. Lawan hakan ka kadering kejongi nak ban protes ya ka samjuri miswa kan samjuri ngitip bakayat factory ndai hading katukan ne por kala khang ndai hading katukan ne por kala khang kala I bakala thong ne plan close kala khang kan ka factory ndai menta kadang pinjat legal ban stop ban pulang store ya ka karena ban stop yang tu klinger ane kalau ba tak sibun yang igi national sang thau mang I bakine ki jabo duan chut hagi thliwing ki jongi khamtam le kini ki jingtung jingtep ki jongi imlong shu ban bam khamtam kini ki ba long sla yang isadu kam khushu tu jabo mara bit lang bat katuka balong kum ja chemical tentang kerpat ka pollution board bakal le halo kene ande tang ya kene ka karkhana mentang le ande baro kini ki karkhana ki balong legal ki batrek claim court isla claim ki dokumen nadu ka Shillong thao hadu ki bor bahalor dada kimdan ki dokumen ki de ban khangno ban krusno dalade yalade rang ban dalami upai ba ma yo da mi ki jungkur mar ni kum ka Shillong thao ni kum ki pai ba ni mla ban klip ka jing ba klip kalong tang nagi company ma ki le halor jin ki hi tengah ka patro pollution ba kan kini ka Shillong jing imswa judan pollution imsuk imsan ndai adu mentang I bagi jingtung jingtep kelakta haba kilong ka pollution mentah apa perni kamdan syu hari dang I ka pollution kelang ju syu yang lain nak tengah wol record jang ka berni hari mentang I ngidang mat kum kinong sesionang ya ka tengah wol record jang ka pollution apa jang ka neka area ka jangi tengah karpa di ka pollution kamde ban supet ta ki jitok ka jangka ndai ke wan ke de ban pet yang I kina Shillong thao nyong Shillong thao ma kimnong I ma kini ki jaka mar ki maki ki wan tang sitengan ka ban pendiam ya kata ka kamera mu jong ki ndai ki safar ban hangne de mangi kina Shillong thao ki bala imna sa daki personem hangne mana ban sa ta de sa ta mangi kina Shillong jang kini ki Shillong jang kana galawar belian ande tang galawar belian hangne sisin mala asni galer mula kal kala kitlang baro ki Shillong ki ba para marjan tengah pat ya kam bon halor makile halor kini ki sinsakta jomni na kane ka mariang na kane ka pollution tangta खुदेशवन हमें यहाँ ये श्याम सेंचुरी फेरोवेलस लिमिटेड ये आप हम सब देख रहे हैं बाहर से प्लांट क्लोज्ड है अंदर में इलीगल बिजनेस कर रहा था क्लिंकर फेरोवेलस नहीं होता है वो सीमेंट प्लांट होता है और लोग सीमेंट प्लांट करने के लिए शायद कोशिश कर रहा था और जो कर रहा था वो लोग का बेटर है आज सारा गांव का महिला युवा हम लोग सब आके इंस्पेक्ट किया वो लोग को हम लोग रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग का वैलिड डॉक्यूमेंट जो है हम लोग को दिखाओ Ka Green Tech Foundation GTF hapo ka jingalam u chairman ba H ban Theodore Nonglang hakasaw tarik Rymphang arhajar arpun rio kalalet ban yakendu ya u CM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ba Winston Tony Lingdo bandawa pensange ya ka jing NOC ban penkala ya ka nong Klem Wildlife Sanctuary syaka Eco Tourism Infrastructure Project kabalate haka jinglot ka ba arpu lai klur tengka Hakajingkran berkilat patai Khubor uba H ban Theodore Nonglang ulaong. Hakajing shisha yakani kamat ladep ban khang. Henry balai padang don biang kibakwa ban kle biang yakani kaman. Hakajingkran jeng ulaong. Ba dalele ka Green Tech Foundation kanum ailat ban kata yakani ka Wildlife Sanctuary. Nalor kata ulaong ru ka jingwan ban yakendu ya u chief executive member ka deiru hadin ba ka foundation kala yo ya ka shiti lengba u project director jong ka DRDA ban don ka jingatai halor ka te kamat haka khatpra tarik u Rymphang ka bala khot ya ka foundation ban shimbenta halor ka ni ka jingatai ka jingwan kendu jungi ya ICM menta ka sngi ka dei nomor ngatarangi kan mau ya ketika Eco Tourism Infrastructure Project kapon nong Klem hauni usnam beladap kabrated 23 crores kadai kamat kaba kamdai syu tang kamat jong Green Tech kaba yang pan persya halor ka jing temu bantai ya tak jing tei hang tei hapo klau nong Klem Wildlife Sanctuary
Kani kamat kam dadai kabangin tang ya keren sipun baru pajba ulai atip baru kinong sunong ulai atip ha to Khubor berlap hipkan mau ke petition ke bagi sign kita ki balong against ya kata project ang tei lapalat wat yang sipo aja ti kaipat kabak kenlong biang yangi menta kasngi bangin haban keren bangi haban mi pajba biang halor jong ni kamat ngania tu ya pi ha ka artarik ha kapoi gawai ka city po office jongi napo di RDA nongpo badla sanya kani ka city da i project director bad laong ba haka khatra tarik jong menta ubenai lakhot biang yangi sya kawai ke meeting hang tei hapo nongpo po DC office bad lakhot ru ya ka tourism department nang ta lakhot ru ya kini ki DFO jong ka East Coast Hill bad jong ka Rymphang nang ta lakhot ru ya ki Shillong ki badan hati area tingingim don kam ban kwa ban keren sibun lor jongane Rymphang kawai mi kwa ban ong baya kanong klam wildlife sanctuary ya katika eco tourism infrastructure project kabadai 23 crores kabakimut ha uni usnam arjar pusan banwanra ya kita ki e-factors experiences limited neki ki company banwan tre yang tei ya kane ladap close ya kane subject ni ladap penkut kai ke jing temu bat kai ke jing kwa jong kini ki bro menta ban kli biang ya kane kamat dalilai kumbangi layang nadu ningkong bat ni pen mau biang bakan ke jing persya ya kata ke project hang tai kadon la kanong rem pikwa ban penlong ya ka nong klem wildlife sanctuary kum ka kazi rangga ka balai spa square kilometer ski don hang tai inong klem jongi don palat ya kalai pau square kilometer kawai ke badan kam hang ni ngi ban sung thu hak khasi jan tia lai ngi don stang arpeli kita ki wildlife sanctuary kawai ke dei hang te po narpo wildlife sanctuary PUE ki seman plan hang te ngin yalan le yu ya kata ki seman plan hang te kila thet im pej ya kata ki area kila kentur kila thom na kabor ki marat hang te ngam tharai kendang la ban song slam menta dakaju karukom himbut banwan ra ya kini ki spa ki corporate ban sedang ban nyon biang ya kanong klam wildlife sanctuary ngila dap keren ka basai la da pikwa yangi bangin lechong da kitan nang tei ban penlong ka jing ki ru milong gi baklo la da pikwa yangi bangin penki ya kanai kamat se sin ru milong gi baklo hindre ngila dap keren na du ningkong ya kanong klam Bad kitu ki Khubor ngila poi shakabakut tarhadu bangin daya syambiang khublei shibun.